Kusudi la Mungu kutuweka duniani, tujifunze mbinguni wanavyoishi kwa upendo na amani. Jamani, tumsifu, kumwabudu Mungu wetu Mwenyezi, ili siku moja katika hayo kwa neema yake twende kwake mbinguni, lakini hatuyatambui au tumejisahaulisha. Tunaishi kwa kuwana na kunyanyasana. Jamani, twachukiana, wafanyiana uovu mwingi, ni vurugu duniani. Haya si makusudi wala siyo kusudi la Mungu kutuweka duniani. Tuishi kwa umoja, tusaidiane, tuyatambue haya jamani. Jitambue, kwa nini wewe uko duniani? Kwa nini Mungu kakupatia uzima? Kusudi lake ni nini? Jitambue, kwa nini wewe uko duniani? Kwa nini Mungu kakupatia uzima? Kusudi lake ni nini? Kusudi la Mungu akufanye kiongozi, uongoze wengine, ulete haki jamani, akupe utajiri, usaidie wenzako, usijifaidishe mwenyewe. Au wewe ni nani duniani? Mbona hivyo jamani? Hata waliokufa unawazidi nini? Mbona Mungu amekupendelea? Ni muhimu kujua kwa nini upo leo, kwa nini upo sasa, kwa nini upo duniani. Ujue kwamba wale waliokufa nao walitamani waendelee ishi duniani, ili wayafanye ulioshindwa wafanyia wenzako. Uwe daktari, uponye wagonjwa, uwe ofisini, uinue wengine. Kila nafasi Mungu aliyokupa wewe anataka uyatimize makusudi kwa nafasi, hata kama ni ndogo sana. Timiza kusudi lako, timiza kusudi la Mungu. Jitambue, kwa nini wewe uko duniani? Kwa nini Mungu kakupatia uzima? Kusudi lake ni nini? Jitambue, kwa nini wewe uko duniani? Kwa nini Mungu kakupatia uzima? Kusudi lake ni nini? Jitambue, kwa nini wewe uko duniani? Kwa nini Mungu kakupatia uzima? Kusudi lake ni nini? Jitambue.
lake ni